i bili progonjeni od nove vlasti. Milan Đ. Milićević, baš kao što je nekada pisao knezu Milošu, te 1903. godine objavljuje svoju posljednju, 101. knjigu Karađorđe u govoru i u tvoru. Njegovo veličanstvo kralj, na današnji vaš trostruki praznik, šalje vam orden Svetog Save kao znak svojega visokoga zadovoljstva, a vašega zaslužnoga odlikovanja. Gospodine akademiče Milane Đakov Milićeviću, čestitamo i pristupite uručenju ordena. Do svoje smrti 1908. godine Milan Đ. Milićević spokojno je uživao u plodovima svog pregalaštva i društvu svojih najmilijih. Za 77 godina postigao je više no što bi neko da je imao 7 života. 4. novembar 2008. godine je 100-godišnjica smrti Milana Đ. Milićevića. Retko je koji čovek mogao tako mirno sklopiti oči kao on. Nek mu je slava i hvala.